Sultan Ahmedova medresa u Zenici sagrađena je 1720. godine, a nalazi se preko puta sadašnje Sultan Ahmedove džamije. Bez prestanka je radila čak 226 godina. Iako napravljena u 18. stoljeću, prvi pisani dokumenti pronađeni su u vidu privatnog popisa učenika s kraja 19. vijeka. U to vrijeme medrese su bile jedine škole u kojima se stjecalo široko obrazovanje. Stara zgrada medrese srušena je 1923. godine, a 4 godine kasnije završena je gradnja nove zgrade, čiji izgled do danas nije promijenjen. Medresa je izgrađena zahvaljujući donacijama zeničkih sela. Ostala su zapisana imena vakifa, poput Šefkake Husremovića, Ali Efendije Harmandića ili Hanume Husremović. Među donatorima bilo je i tadašnjih firmi. Zgradu je otvorio Reisul Ulema Džemaludin Efendija Čaušević. Medresa je funkcionisala sve do 1946. godine, kada je naredbom partizanskih vlasti zatvorena. Do danas nije ponovo pokrenuta. Prema pisanim dokumentima u medresi su se osim islamskih predmeta izučavali i drugi opšti predmeti. Većina visokoobrazovanog stanovništva zeničke regije svoje početno obrazovanje stjecala je upravo u ovoj medresi.